On this day, 31 years ago, President Nelson Mandela walked out of the gates of Victor Verster prison, a free person, a living embodiment of the resilience and courage of the people of South Africa. His release signaled great hope of better things to come. It actually signaled that the freedom of the people of South Africa was nigh. Selemong sena Mopresidente Cyril Ramaphosa o tla tshetlehela setjhaba puo holong ya Cape Town jwalo ka Mopresidente wa mehleng Nelson Mandela a ile a etsa. Empa sena ha se kgetho ya hae, o tlangwa ke maemo ho latela ho tjha ha palamente kgweding e fetileng. Ramaphosa o re o ntse a ikemiseditse ho aha ditoropo tse lohothwang tse kgemang le maemo a sejwalejwale. 2 years ago, I spoke about the dream of building new cities that will enable us to make a decisive break with apartheid special development. Many people laughed. Eskom ntse e tswela pele ho kgaola phepelo ya motlakase le ha empa Mopresidente a boletse hore khampani ena e motjheng ho rarolla mathata ana.